Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Kaya sonong kasabon kumadatid insanan kapisalot takakago dot kasabon na bayno kanaw misisa takapod isuang da sambayang. Inaringan isuang kerajaan sorga kaunsi kau dot kaswabon da Alumi City insan po dot kapagiampay kaguyahay maya kapagisisan iti kaunsi kau nagi mantad dot boros-boros nudit away andahay kaswabon na bayno nga manahak kasari da panudukan nagi panghakan kumadahay da tumuguang da kaantakan pagindalanon da miampay da tanak keluarga dahay kaswaban na bayno. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Insan pumobor sakud osanong kaswabon kumadatid insanan, puji Tuhan tu kanu tokod kapagiampay kagu. Alambatlah mbati bayno hoy gi. Somok kadi pukulan nga suhata ni matid kalambat dat bayno tu awal to kanu po nga awal lagi di hari Minggu ke hari Sabat. Magalimumu himad ay anak kayong pundo sikap. Puji Tuhan mantad kinampayan dati dot bacaan pemuridan di kaswabon di bayno. May kakagu oputay pemuridan lagi kadaw tit hali piad ay karay to pasal keluarga nga pemuridan nga ay to kanu petinman kapiyo boh. Kay bayno na pom tulo na papanambarsan dati nga unsubo no tanak no. Nah. Okay. Unsubo na tanak no. Dat paing kukura kamayan nud mangunsub tanak. Nunuhot ay aralan dati mangunsub diolo. Paing kurahot pagangatan dahiti dat mangunsub na tanganak. Ina pwede kaswabon di kanihab nga nako pangimbulay to ko right ko kambawa teko kamba it mandati dat pomomoinan da tanak dati ay atumbayaan ako dot sakira na pemandati foto-foto it titahak dati di nga iso no potamodon dati nga ay pangunsub dati di tanak der right ko foto-foton to kono sayra no pod ay nununo po bolion dati kumadi tanak nga no kano ba haro no matiditit pakianuan no mada ako matididat sumap ko boras sa molohing makinangaw no boras sa tinano kano it nununo po hit karajad sikul mano hatas mano pongo siapo ipanuhuan dat isuang walay ngayon na tumboy o kada dat tinu akon ka iyad di takay manahakot nunud kumadi tanganak iyad di anuan nunanda di handphone ba ay so na matidihot ay
patumpolihan teko palayannu, pagalayannu amoi pomongohi nunu panuhuan dat onde natahak kuno matidi dia iti pakianuannu ka. Antakan nu podim hi kad ditanak nga alihuan nendesio it hi daw dot antakan dit numanto ko patah ko it pakianuan daw. Jadi bainahon nu padihom paling kurang magadi komunilet ait mangunsub takal tanah kila nunuhot ralan di numan patuduk ko teko pangahakan dahiti. Ayat nu padatingan numan pempohod isuangget Matius buk 3 ayat kapadam turu korongau nadihot boros mantada suruga itine tanaki kalisehanku kumah disio nu jadi berkenan da dusunai kumah nasio dat kepadanya dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi may dagada kuratiom nunula berkenan dat idusun. Angaman kuno siyo hoy iya di beribo ki. Angaman kuno siyo ka berkenan. Sekira napad intangan napad tilambusan napad dati dat ait mengimbulai right ko keposian di Yesus. Kangan, anangan ka. Isio no kananganku yedi kanto. Korohianku. Intangan to kanu pa keposian di Yesus nailan dati dat sayra napaju isio nga rinumikat dihot ay rusod miagal kotombolog daminay rikat kumadaw norongaw di borosot itino hi tanak kakalisianku isio numati ot kokomihku kananganku kaimayaanku korohianku yodi nadiri ilo na po barasilad itinay tanak kakalisihanku ka nga pinapakito dat ay paingkukuran nangku ot tukad paingkukuran nangku kaisisan da kinarahingan Yesus. Akunon da kinarahingan dat ay Yesus na po nga tanak ka tiyadi. Kokunan da hilo. Nanunuhot ay kapisisan dilo. Jadi kanapad hiti nga papakito dat kinarahingan na po nga iso kataadan daw dot sayrad oretan sayra dat embulayan right dat tanak teko right di Yesus oretan ni Yesus. Jadi ino po hit pagangatan da kapagulod hara duo no hiti ino po hi kapagulo na retan da hiti nga hare nangkud iati no poti nga ay popot-tapot toko haro kapagakunan dati mengesahkan kandidat papasah toko papatumboy toko magakun popot-tapot toko isian pa nga tanak no. Paingkuro. Magakun kay isian pa nga tanak no. Iko kunan dati ino pa'y tanak dati nga tanak no ka. Ino pa'y tanak no kayo nga magakun kad tanak no. Tahniah
kumadit tanganakot ay nangakanud haro di papariksaan da SPM di nakatalib. Tumbayaan ako dat ino pa yung malahing idi nga agayo na ginawad magakundat isya na pa nga tanak ko ka. Haro na akita datid miagal ko Facebook, kagumuan ng Facebook lah dat mana siya poposa dahirihom ay papakitad ay ina pa hinuman daw poposa nga tanak daw nakanud kaputusan dito lumis paingka agumu teko ngay iswang ga poporisan irini kamondat kapagakunan magakun dat ay isya na po nga tanak no. Nga paingko kuradihit nakanud ay so pwede nakita kud po-post dat ay iti na po nga tanak ko ay sangkuro kaputusan di siyo nga paingka ay so pwede ay so ini kauyot ti digi kagumuan na po nga ini taro at kayumbulay. SPM sakir na po nga hirim iso na dohod danano. Jadi iya kayo himolahing adi alumi sa kaputusan di itanak magakun ko pod isya na pa nga tanak no. Nah, kaputusan gagal ka nga ay iya didit taga ti di ginawad magakundot tanak kulo alambat kanad ka kito teko akuri na kita datid it pagakunan dat ino pa'y tanak idi nga nakanud iyot ti nga ay say sala di ba dat sa kurang-kurang yan papakitad kakun to kay isya na pa nga tanak dati. Nga doha kapurimanan kaubi ako dit nangakanud tu iho gya nga ayaw gumu nano ko di laid bo iso no nga man gyud ako hampit-hampitan ni bagya kasarid rarayaw it nakanud bo nakanud tay B ko, C ko, pahampitan to kay ay haro rarayaw dati kumadiyolo. Isay no kay lod ato ko ilano ralan kapasyan iti tulon mo haro hiit miagal ko dohot tambalut antakan di pensikul bontugon dondoh na padihom miyebor sandat ikamonto kod sampah masyarakat ka. Sampah masyarakat tu nangaraga pasalet ay ongodada ko iya di bo ilo ni kamondat harahi paribahasa Malayud lumag no pamanok nga kita diri gakod nga lumago patulnom isay di kaylo ka. Saro ko di kanihab. Kaguli ako dihiti walay di pukul 7 na maturit ta tuong. Nga akuri na di wayg ko ponsuon. Kano ba di maintang hilabawa nga haro lain ko asanong gat magano wayg ko paingkuro kang di karuhang pasakayo dahay tangkid 1,000 liter tangkos sa mined di labawang nga to asanong ya to kasungod ako rita kalabuh mangkod hiri bawang suwangay dahay tangkid
1000 lito serano ponu Pauliai. Pauliai podolino kagud hirit tangkid hiti walay gisomid intalu. Intalu haminoy 3.000 liter di kasadop nga dada motot ino poy alay didi nga mandadet papadalin tu hiti no pagadi walay nga haradi latirik momoguna didi pom papadalin. Ino poy minayahay paminamanaw ihay miniwaig nga tok asimarang bituon. Parang bituon mo ay sa nakamundat rumah sambo. Karikot tadi di pukul 12 sapitang atuong. Pangori-kori mo ti, ay rumah sam kangku di karuhang. Monopot ka peri rumah sambot. Akahas no po nga. Ay bagya agumo ka piyo ba? Pikira-kira na po 1,000 tulo na. Oyo posi ka piyo la. Nga atok. Rinumah sam ay ni nga tanilo diyo Poin sa santo mo dorong bituonom. Sigod kay di rinumah sam kangku. Okay. Jadi iri na kamundat toko aga iti kaposian mo. Asimarang bituon pamirangkat tuway grasam. Nga kangku papasanang-sanang ginaw di karuhangam ay aton na pamini pamarangkat tuway mati rinumah samilo kang. Sa minggu nagyang mandad rasam ay rinumah sam. Ongoy pamirangkat nga rasam. Okay. Nga bo gumo ko piyo sa takat tapod ongo sondorom hari kanto lah. Jadi iletang anak dati nga right ko nakano kaputusan dat iti SPM alumis sa kaputusan na kayo. Amo alumis ako iyo ko sendiri nga orohyan nga tumbayaan ako dat iri na tatas na kondo bo. Okay. Nakapanatas ko nom ay sa ano ba panasalan ni di bo. Nga sakira na pod mikayaw dit apo nakatali mo paparisanam isaya manuhod. Amo na tas kapiya sumikul iri na dagi akaraja na kundo bo. Iri na karaja. Ay manamboras lagi di pasala sumikul. Oke, jadi hari nangkud kanu to kamaga ko nilet anak dati hali piad ikan takandet kasindo lagi nawo. Akon kaila kaputusan no gumo. Okay? Miagalot arago kaposian nilet tanak to ko hilasikul nga terlibat to masalah disiplin. Lohowon ko dit pentadbiran do sikul rumikot. Karikot ko po. Karikot ko po may pakitingayam. Okay? Lohowon ko di may sikul. Anda sana menunukis. Terlibat to masalah poing ka ti tanak no ay. Yudit ato ko na dasyo nga bo. Okay? Lohowon ko di katua kampung. Andas di menunuk ka pamalahawan. Inapoy tanganak tanak no nga poing kayo lo. Ay. Tay ko nogili tanak no kasuang ko pemulihan dat jubana ko pemulihan do dada ko poing kuro aku nanu po sebagai tanak no. Okay? Wah. Nga poing kuro piya nga may na dati ino poy pangunsub do hiti may na dati pakiton no. Poing kuro nunu piya kantakan nga pakiton nun dati kumala tanganak dat iati no pa sebagai molohing nga olisih diolo. Pengkuroh piadahot kantakan awayaan koboboyuhon it mandilo paburuo osonong tay kaarat nga oratian na dati iolo ni po nga tatap na tanak kakoy. Amay na dati po kita no dat iolo na po nga pengkuroh piyahot
koeng kokoton dielo nga tanak to koy kasari, miman-iman kasari toko haro ginau kasari toko ielo na po nga koton duli dad iralan na pentopot. Oke, amin. Kahinggoh na gid hinggoh na gid nu kadati nailaan ko na padat iya ti kaboboyohon no uhang ko na gid napatay ko kan. O sanong na gid ako nasusu kano nailaan ko na pod iyon da iyo ti kodondo patayo ti ano gid adi tanak ko po kano din mumanggi tanak it no kaubasan iti molahingget haro komo no kasiribaon da ginao sumuano ba nga eye contact kapiyo labi pandadit sayrad mogi rurumo mogi boros-boros ikaw bolutan. Ay, pakukuro kaputusan kaputusan di diat tanak ka. Kana kagudit ay momogot pagay diat tanak tu milo-milopo. Har-haro ibadadi donanus siyadi kaditiso dahargia idia tanak pengkuro ikuodi pengkuro riddi ka nu kanu minumang mo boros irih nagibod yoho nga suayan ako gid basug to mo di tanak wam nakalulus si bagyaw suayan ako gi basug to mod borim nakalulusi ka pero ngawi tanak komo nu basug pengkuro gadi rit Harenang kudit ino po boros sa tiyan di nga ay papakitad iso olisi kailangan ko di tanak no di sakiran iya di boros kada gya pakabasugo tu basug pay tanak hindi nga basugi malahing hindi kadaw miagala kadaw di mi karuhang tu wuduh kono ya kanumangi karuhang no iya nga buduh ni panan saos siyo iya na di ko piya sawo basug iya nga basug mini panan sawo doho kanto gyan mumangi sawod papakabasog. Jadi ila tanganak nga sakir pakabasugan dati nga iyati nga basugi mari diri sebagai molohing. Nangano iya ngano patumpal liha datian ngano borasa dat miagalid ni Oke. Jadi okito dati dahiti dot pakitonon da kinorohingan miampai atarang dahiti dot kumadatit insanan dat antakan da timpu illo da isiyo na po nga olisi dit olisi di Yesus. Hali piad aiso na dihot ay pamusarahan da opido ginawod iswang pamusarahan di Yesus dadamot ti siyad pinapatimpun dit palayanan daw miampai dat kasimbayanan da ginawo da sayrad isiyo na po nga binoros da kalisihan da kinorohingan. Hiti na pa nga papatudok kumadati dot iyati na pohom sayra na pod akunon dati latanak dati dumani kid timpu nga apuri manan diolo ilisih dati kumadiolo. Man nagya dati sugu to it boros-boros dati iyadi kada tokokombalot moningkod papatingkod popondorong dot papaburu dit hakopiontok idi panudukan nagi iboros-boros nu dit gisamondod moninduol da ginawa di tanganak anuan to kaylot katumbayaan da iyati na po nga alisi diolo. Poilon to kayolo man to kauon sayad iyolo na po nga kaylo hali piad iyolo na po nga kasindul na ginawa dati nga ino pailisih dati kumadilo nga amo kasimban.
Hareuy mutit alansana kud okon ko ipagilitan dati lah iko borosot ay inapay tanak nga okon ko tanak no, okey. Iko montokod dibuang keluarga. Tumanud kono po siyo, tay ko tumangkid kono po ti katumbayaan, kumawin kono po siyo, hiti-hitina ti ay keluarga toko kah. Tok awayaan mo tiri, sirad amo kinangawi tanak kot panuhuan no, right ko miagalit ti manansawo. Inapay tanak nga moy panansawod okon ko SDA, nga kasinduo lagi a ginawo kanundom siyaw no patu iyat ti napadihat pilihan no hom okon no matidi ko isisa o karuaraga tokot ti haro hitiad di mantad ko iyad di hot kawawayoan di tanak no kano di. Santiri poromou ko nga ako na mihadet ikapatayon a patay ko haroy ko pa itiad di boh antakan na sirad kapilaso o ginawo kumadi tanak kapiyado kasaliwan hindi boros-boros sumiagalid di. Okey, jadi inapahit cabaran kumadati dihitit ti iko pagulo do oritan nga haray nangku dot kanuh tokod papakita lisih dati kumalet tanak toko hali piad iyolo no po nga kasinduol da ginawa no. Momonsed ababa ka ginawa no. Gumo ti kalo kanta kandeled kasinduol da ginawa dati la tanganak. Ilo no po tango koro pohom kasinduol ginawa dati nga ay kapiyo boh. Borosan no po dati kadodowo no la tanganak ka. Nga sira do gumayo sukod dewasa iso no pa'y kasinduol la ginawa dati nga sumimban nun da di lo katumbaya. Ya. Halo Pastor, saya sedang live oh. Oke. Oke. Wah, putay to kakago. Harap pinamalahuan di tino nga siyaw tu naputut. Jadi, hinggon na diri nahawan na dito garang. Sayrad ay orikot nan dati kamuyan dat manansawo. Iti nga iso ikaguhit aga tumutigi. Susuwain do katumbayaan di pilihan di tanak. Tokoy. Kayhad kay matigi sebagai sang ulu tapa, sang ulu na tina. Putus. Oke. Sebagai sang ulu na malahing kapurimanan na matiri. Nga hali piad biagalidi tumbayaan ko dat patilambu si kasarid. Ino pa'y ginawa dati nga olisi kumadi tanak pakitanan dati. Oke. Ay miagalidit adi alumi sa piramutan. Man po ilaan po kuro. Pa'y ngaput pakasari ka naputut. Oke. Oke, katilambu si bagi
Oke, bah, may dati pati lembusa. Jadi suai ko iti iti manansawo nga haro no giti iti tanganak kot okon pi ako sabab po manansawo nga agumo poy kanta kandet milom momonsed iati na po nga asindualan na ginawa. Nga iso na po mantad nga kagumuan na iti manansawa la. Okey, na po di cabaran da tagay di lilitan Pinay nga kano tokoy nangku dot ay papatudok ko alisih to ko ditanak hali piad pasindualan na ginawa dati. Paing kukuro, eh. Okey, kumoduo, kano pod hiti nga isiyo noy kananganku, isiyo noy korohianku, isiyo noy kaupusanku kabuk mana pod ti dilah git. Isiyo no hit ay isiyo noy tanakku, ikapogakunan no bulat il mo. Haro timpu-timpud iati no po nga no po hit pangintangan to kumontakil da tanak nga lobi kumontakid dit karaton ti ko it kaboboyohon dilet it ada ti korohian. Ay duanan tay ko olihuan to no gindohit kosanongon dot manid di tanganak paburuo. Iso no poharalan dot popogirot ti kaboboyohon da osonong nga mandati intangay kaboboyohon di tanakot osonong. Saira na pod hari kaboboyohon di lot osonong nga nagyan da dati royoho kah sakiro miagalit tanganak kot opogot tot ay harot kambawa, pauramas kambawa, saira da mandati suhua da mamirumpos, rumposon di siyo iri nagyahit royohon toko kah. Kanda dati tok iya no tanak ko tosonong kah. Iyo dih kabo nga iti no porarayo ti kada kada boroso dot ay montok no di tanganak. Iati pe nong kolotaw it nong kolohing ket timpubay no nga tokoy porluhi oy sakira na pod idohot ta purimanan la aku kaylo da kayo. Sakira na pod hari wonsoyon nuhom kanda di karuhang num tokoy abulih konohoy kasiyo. Abulih konohoy kasiyo nga tok miagalidit kumambang kamba ngiluang go tadung ngoyon iyo dio ila ya karuhang dati nga muhot nga alumiso ka kan siyo. Maneg ya kontok kono alumis no kagiya. Adih nakasokot kat page. Pengkurot hinod kayo nakasokot ka amo. Kalansanan dot ay manaw-panaw idalah Jadi ila tanganak dati nga mandati borosot iya ni tanak ko tosonong ka. Nga okon ko iyo dino man poylo nakuro tu osonong isiyo ka. Niagal ko osonong kono tu mamirumpos kon dot ay kambawa nu ka. Man pailom nakuro tu osonong isiyo. Papurimonon pailon hilo. Saira dat miagal ko itanak ko tandu kanu isiyo da momolopik kain. Tay ko moy papakaya do kain. Moy paganu di kain potay don dahil lamari. Nga hirino dot
mano pakitono poilon wisiod iya na tanak kota sonong tu kanu kod moy papakaya di lo kain kah, iyo di ni pagangatan da hiri jadi pologoson da dati det iyo lo na po nga kumoiso kapuriman koiloh det olisih to kodiolo hali piad nununo po kantakan kumoduo poilon to koinal unsubon to konoilo det potilombu sidit kauboboyhon dilod i korohian dati i kauboboyhon do poin topot tok iya na tanak ka aparu opori tu momolihung ka piring ka jadi kakitanan no petit duo kantakan do hiti nga inopoy agayo hot ay cabaran kumadati nga ilo no lumisil lo tanak kot isuangan no pakantakan kasinduol potay kapengkuro nga ilo no hot cabaran kumadati agayo mayo gayo hila cabaran ilo lobi pundod ngayon dati pagala-gala i tanak dati kumadi tanak git susuay sakira no pod itanakungon ku pagalod tanak kidawkin okon nogi gumayo hi ginawon no din aya sonong disiyo tanak ka nga kada kono gia iyo dio ki dati tanak dati na gia tanak gumo di cabaran do bay no hoy naputu